Agoh, ya bir ki banyak. Sering pada kena bir ki ada sedateng. Ya kates ki bed. Ya gedang ki bed. Kopi ya ki bed. Beda kaping kan. Biasa anak-anak kedua tuh. Mun beje dari ampo dateng. Ya ada dateng. Mat, tar kala kira sadin. Nako apa ke? Iya pula ki beda birin. Mah tonton tidak dia. Tonton eh. Kere na ki melo wa birri na ke. Yo ki banyak mau di samat. Nah, ke. Mat tompa mat. Are ki jauh mat. Wala, sepeda na ulit nangin dyan. Laki ang balat tuh. Oh, ya ayo. Mat, orang wah kayak jerunggut mat. Lagra mat. Oh iya. Oh, tak iya. Wah, apa kira birin lah datang dari Temon. Ada tolong, pey. Lanon. Antor bang pang. Pwede na ki ba din? Oh, beri banyak. Mat. Kok caki banyak mat. Yang karet tuh mat. Kakak. Lati na rapa ke, magkalagari situng. Lakakan mayu. Ada mungkin ada cekin ng kobi kake. May lakakan kaduin parwede. Ayo mat. Ya, Mat. Kok bibir itu lang kita mat. lati na rapa ke, aja ada cekin ng kake lakakan. Ya cepat baik deh mat. Manis ke? Iya kaki manis mat. Saya ngumpak kok malah rate mat. Kaki pitik tegen mat. Manis. Ya kenapa mau kata mat? Yuk buang mau kata mat. Nggak boleh hewa ke. Gak boleh oh gimana mat? Ini kok mau ngakan dilengginya mat? Maka ada aja di lenggitnya itu ke. Aja bisa ngopetin. Iya ngorok esen perok. Iya, lu abet wangi mengakannya. Aduh, Mengakannya lecen, kok nyaman kerungan ken lebet. aduh tekongku kaki mat. Kok lah karya nganga, yang kulit begeng kok. Manis ke? Ini saya kok minum kopi bagi lu mat. Lah saya nomor kopi dah tabletin lagi kakek. Ya kopi kimat. Mon kopi aja tabletin kakek mon ya nom. Ya lupa apa mat? Masa minum kopi bah tapeletin. Sumrek aing. Ya, kakek. Din. Ada boleh birin din. Ya kedengar lepas ada pun malang ke din. Follow melo din. Tak ada ke lah. Nomor bagi kau orang. Aja kengkarin aja ya. Nah coba mau ngomong din. Nang kalau dinari terkenal banyak birin nah. Kanan sen kontarkan nari bi matong ke. Iya, mat. Nguri bering lah kalau banyak beri jangan lah. Kenggi ya. Kena kanaan je. Wah, tak ada. Sedih. Orang abir kita jalan orangin. Orang terkenal kaki je. Mata repisan. Lah din. Nah coba mau ngomong. Sering sing kok gelek ngatela kakek ngerep ramira ka dulu. Aku warap din mah din. Ngate lah gelak ke ya, mat. Iya. Oh, ngate lah, mat. Yang kulok te ke kia lek ke, mat.
Aku udah keluar lagi ya pain. Nih, serah nak kadua dah. Kamera apa, Mat? Paling apa nih? Sengkok kelak kata lak merah siapa keluar. Di Madura nggak ada apel, Mat. Bapak ngucap aduh sering apel je banyak nang dina. Akan de apel. Ya, nduk lo paten nduk kile kolonyo te deki mung bodoh. Kemana kan apel yo. Si ngombe melarat, Mat. Deki lah ngombe aki. Oh lah guys, ikut dengan kita. Ya terkebut. Aduh, gedeng tak kena keluar deh kiri. Ada kalak kasih tok pain ya. Ini mata pisongku kalau kedua. Ya mat, lekakan. Kan sebab ada lah ya. Ya, murid beri apel, Mat. Kates, Mat. Mami ceritain, Mat. Pak itu ada tak kerang apel. Coba rasain lagi mulut bertaji. Oke, Mat. Kates. Tak pasti aku aduk. Kedong kolonyot murah. Rasain dah sering japel. Ya beri apel, Mat. Kates, Mat. Yang siapa tuh? Kates masalah. Jaga lakukan kaki. Ayo. Jauh kolonyo. Ilatin ada. Nyaman itu. Nyaman lagi, Mat. Ini ngokoknya cilik kayak. Iya lah itu. Nyaman. Nyaman. Sebelum kali aku boleh deh. Ada dia, Mat. Pangan deh. Tahu kak? Oke. Kamu ada kakek? Ya, cuci perut dia, Mat. Apa ada deki pangan deh itu. Ada kamu solaan. Iya iya. Terapi. Mat, pakar itu. Ada yang kasawon deki misadin. Iya. Ada pangan deh. Ada do musolaan. Kerapi. Iya iya. Jadi sebanyak keripik. Apa? Rame. Ayo. Din, tengok lah mau ya. Akhir ngali ada musola kerapi. Ini sebiasa na banyak keriping. Apa sering ya di nabi kaki pakuren kata seto. Sekarang kong beri na yo. Iya lah boleh. Boleh. Maka sudah Ke- kita melo ke. Gini aku. Là kun pak kun phơi mặt lăng gơi mà tông phơi ada banyak biri ya lah karet tung sepereng karet tung masya Allah baka berapa ya ontong gedang lo pak keluar bingko pak keluar paling kare jelang gira kapi pakai orang yang di tamu nyusahin